Trubor nakaslem jong unongsan hima. Hari ini minister Iwan bani pen terpang lebih dapat ke ke law order. Kalau ban regularize ya ka lampi august nomor satu bentak kita orang tang katakan andi di kaiti kam ADB. They regularize ya ke lampi POP. Ya kabladan lepas berhak juga por kumbangil adon hak tiabri berhapo malangkuna ke mo entry and exit point juga interstate dispute tinggi don ru mentah hapo kersai ke badon tang kenika border wing temporary arrangement ibu antah teba and regularize ke lampi BOP ke bakaladan lepas banbu sebagai pedega BOP hapo kersai marabana kalian ka Assam dan ke permanent outpost itu gile kidon ke temporary arrangement bagi don ki army amang lagi por ngori ke cekak ba kulmar bang to po karsai di gadawa ba kasorkar kan bu segawi pat ka outpost itu pat batu skema isu ya tapi tidak lepas di aror kani dari yang chief minister gong pamenta naga yang kesehatan idon ke manpower ke babiang di minang tanggung South Pak Tami di lempet ba en penulong kami ba ni SFN personal police personnel ba dang don mentah hak bakin pak di district beberapa in don increment ban ai ni ko baiklah